mun sang le ram sang atanga INP Mizo channel subscribers tele ngai thatu zong Songate inza in ni thar chibai kan bu ka chiu voin hi February ni som ni thotan ni ani a international news le politics lam kanan soyange Ukraine sipai ten Bakhmut an hum zo lo lek ta Russian force te chuan Bakhmut lak tumin beipui an thak le ngei don ni in Ukrainian military lam chuan an ria a hemiatan hian an lo in pu cha na sa hlea Ukraine chaklam khotereute siversa indo nun chan an lo zir charani sivers hi Bakhmut atangin kilometer somthum le panga le ka hla indo ma khan mi pui sing khatvel omna ani tin Donetsk region Slovians pannakong a omboka apoimo ve viawani Sivers muna Ukraine sipai deputy battalion commander chuan Russian force ten Bakhmut anlak chuan min hual khum vek tina angtluk ani dona tin mamo chaklak na tur kan nei to don lo ati Russia Wagner mercenary group ho chuan thapui an chhuale dona Ukraine sipai ten an hup hur hle West ram te chu Bakhmut channa na ral thuam thale changkang peturin an ngen tangut mai Sivers muna Ukraine sipai pakhat Stefan kumsom thum mi chuan ti hian a soya keini chuan Soviet hun laia mi to silai kha kan la manga kan mel ma tela chuan an nei thakhop maya voi khat kanan ka hi chuan ale ta tam kan dong zelani artillery po keinin pakhat lek kan man lain an ni chuan kan let nga zet an mang man thina ral matonga omte tan hian lodan cha hi thilhar satakani ati Bakhmut hi an cha na ni chuan khopui dang Kramatorsk le Slovians po Russia ko ta lut mai tur angangai ani a chuwangin Bakhmut indo na hi ngai nep chi ani mia lo Ukraine indona wangin Germanin sum a hlona sa German Chambers of Industry and Commerce DIHK in data atarlan danin kumsang ni somni le pathum kumtop thlenga Germanin sum a hlo tur hi US dollar billion za som sari le pakhat lai akai donani kumsang ni somni pakhat ayin sangni le somni le pathuma energy leinan German company ten sum 40% lain an seng nem dona German economy thangzel tur hi Ukraine indona hian ati thuan op vek donani ti DIHK chief Peter Adrian chuan soi US Secretary of State le Chinese diplomat anin muta spy balloon boruak asausan chiam nuwa US Secretary of State Antony Blinken chuan Chinese top diplomat Wang Yi amu China le US inlai chin na hi a chethar riau maya Chinese spy balloon US in ka thla ka wang khan Blinken an Beijing tlotum po athul pha hiala Chinese Commerce Ministry chuan spy balloon kap thatu Lockheed Martin le Raytheon company te an sanction zui boka President Biden an Xi Jinping telephone abiak tumpo an la puitlin theiri lovani amaro chu February ni som pariat nimin pia khan Blinken le Wang Yi hi Munich Germany anin muthei ta hlovani US State Department thupuang tu net price chuan Blinken le Wang Yi te hi Munich Security Conference atel anni ati Blinken chuan China high altitude surveillance balloon in US airspace salut chu US sovereignty le international law palzut na ani ti in Wang ahila hetiang thil hi tinon to lo turin avawbok US Secretary of State hian Ukraine indona kalmeka China chu Russia thop lo turin ahil boka tin North Korea in Japan tuipui lam hoya missile kap thin po adem thu asoi eng ang harsat na le in huat na te hi om thin takma se
rampani kara in biak po na open communication a omreng apoimo thu Blinken chuan a soi bokani CBS interviewa Blinken chuan China in Russia nena lethal supply atum atia chu thil chu United States red line ania China in ati lui chuan kan chang let ngal ngei don ati US hian China chu Russia nena ral thuam supply tuma apu fowa China ero in US pu na hi ala phatluang zelve bok China State Media Xinhua News Agency chuan Wang Yi le Blinken in mu hi United States ngen na wang ni in a reporta Wang Yi chuan Blinken nena high altitude surveillance balloon tekha military thil nilovin research program ani thu asoi non ti Xinhua chuan a report China Global TV Network CGTN chuan ti hian a report ve thunga US le China in lai chin na thuwa US in tharum na sataka a manawangin chiat na satak a oma US hian akal dan thakin athil ti chiat te asiam thatanga yani ti in wang chuan Blinken a hril ni om takin a report ani Ukraine boina wang ye chuan soin China chuan in biak na manga boina chin fel adu tak zeta Russia le Ukraine boina hi political boina ania politics manga chin fel turani ati Blinken le Wang Yi hi in betak ma se US le China in lai chin na kal chho zel hi engtin ngea omang soithiam ahara Biden an Jinping biak tum ma se Chinese spy balloon an ka thak chungchanga thupa choi atum ei bik lova Jinping hian abedu lo mai theyani heti lai hian NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan European ram te chu film khur tura cha in Russia laka in lo ti sual to ang khan China chunga ti sual to su ti in Munich Security Conference a soi Ukraine invasion hian European ram ten Russia chunga kan lo in nga na satlutuk poisia atilanga Russia chunga kan ti sual ang chi hi China chunga kan ti non to tura nilo China le Russia mamo lo zonga in total kan tu mangai atibok adikhop mai NATO le European Union in Russia sanction tumviu ma se Russia ina tor ma in Europe ramten antuar ma sa zel sia du angin an chet heilova ral thuam nei that apoimo rualin economy lama in todel apoimo hle bokani North Korea chuan US hi achau et ta hle mai US le atho puiten military exercise an nei ngal South Korea in US nena military drill nayan tum chu February ni som paruk khan an puang ta a North Korea chuan February ni som pariat in rin ni khan intercontinental ballistic missile Hwasong 15 akap khului maya US le South Korea joint military exercise adawdal na aniti Korea Central News Agency KCNA chuan a report KCNA in a report zeldanin Pyongyang International Airport atangin ICBM hian kapa van boruak kilometer sanga zasari somruk le pariat point panga asang akaya second sangli le som panga chungin kilometer zakwa somriat le pakwa hla athok mana Korea chaklam tuipui East Sea of Korea a target chu chiang mangkhenin a fuane North lam chuan Japan tuipui hi East Sea of Korea anti du lekani Japan sarkar soidanin inrinia North missile test kha minute somruk le paruk chung athoka kilometer sing khat le sangli amel zong chuan mel sangriat le zasari ahla kal thei turani anti chutini chuan United States hi aka phazan to tinani February ni som pakwa pathian ni khan Kim Jong Un na farnu Kim Yo Jong chu ain thosana savele hle maya United States hian Pyongyang lakaril ruchia aputte hi ati puitlinnan UN Security Council hi mantrang kaya tumani ati Kim Yo Jong chuan soizelin
US thil ti hi kan thlir reng dona an thil ti ang zelin kan thung rul dona ni atibok kum sang ni le som ni le pani chung khan Kim Jong Un sipai ten missile som sari chuang an test to a kum sang ni le som ni le pathum January ni khat khan short range missile chu an kap ngei maya February ni som pasari khan an chun zom le ta chawani North missile launch nung berhiana en tir chu US le South Korea in military drill an nei chun zom zelani chuan North Lampoint missile kap ve reng don ti a en tirani ti in North Korean Foreign Ministry chuan atar lang Seoul le Washington chuan an thil ti chu mani in ve nanani anti ve ve a Pyongyang ero chuan a missile siamte en chin na hun remchang takani ti ria in chuan lama mangin missile ates ta thinani November thla US Defense Secretary Lloyd Austin le South Korean Defense Minister Lee Jong-sup te inbiak na angin thathar March thalai hol vel khian US le South Korea sipai ten nisom pakhat chung joint military exercise an nei le don ti hiaute kyun South Korean Deputy Minister chuan puang tin January thla khan Lloyd Austin chuan Korean Peninsula a US chuan aral thuam len le changkang fighter jet le bomber te tunma aya tam da atum thu alo soito bok South Korea Joint Chiefs of Staff in atarlan danin tuntum exercise a hian American strategic bomber te B-1B bombers F-16 South Korean F-35A le F-15K te an mangane Darkar somli le pariat chung nga atum ni nan Northern missile akap le Inrin ni tu khan ICBM Hwasong 15 akap zo chowa February ni som ni tukin jing khan ki manaw te chuan ballistic missile ni nge yarin chu an kap le ta tukina an missile hi a eng bernge ti chiang takariat ala nilova Japanese Prime Minister Fumio Kishida chuan Twittera North Korea chet na le ballistic missile niya an riat huasoi tukina North lam missile hi minute somruk le paruk laya thoka Japanese exclusive economic zone atla ani hetianga North Korea chet chan hi kan revekin arin oma US le South Korea joint military exercise daudalatum hlea kima farnu Kim Yo Jong in thausak angeyen North chuan US hi athung rul ngam ta hle ti alangani khati zong kha tun tumata na international news le politics toy te kanan soi thei chuani a ngai khatu zong song ten atop thlengin min ngai khak saka in chunga kan lo me